maqashay kulkii waxa laga sheegay lacag baa account laga bixiyay account kale dawladda la geliyay magistratekii iyo wakiilkii guddi waxay dhaheen hal shilin oo dhumay mal yes shilin oo dhumay My Lord, there is no charge that money was lost. There is no charge that money was stolen, my Lord. There is no charge that money was misused. What the accused persons are being accused of is mismanagement of money in a commercial sense, qualitative and quantitative analysis, that probably they built a building of this instead of this, or with these windows instead of those windows. My Lord, we will show you at the trial that that does not constitute a criminal offense. midda kale ee la sheegay ee la yiri waxaad ka soo bixi weysay dadkii inaad madaxnimadooda aad muujiso si u jaawi sharci ku jiray iyo wax la garan doona ma marka walaal aad ma santeen Garissa isku maarina dadweynaha waa wadamayna baba bizuri waad maqashay kulkii waxa laga sheegay lacag baa account laga bixiyay account kale dawladda la geliyay magistratekii iyo wakiilkii guddi waxay dhaheen hal shilin oo dhumay mal yes shilin oo dhumay dacwoon lagu haystaa bendio siasa uongo hawayo siyaasi weyn oo wadankan ka socdo oo maanta dhaqaalihii la qaybsanayay yes oo rabaa in laga qaado 2 bilyan oo shilin haddii dawladda sida ay rabtay la tagto waxaa shaqo laga bixin 1500 oo ruux waa in shaqada laga bixiyaa no kubeka tahayo حاجة أنا وحنا ليه عن كأمسنا ما كأمسنا كنا ميل كنا كل يشوف السلام عليكم عارفة مرة إن شاء الله ان شاء الله Kiswahili Swahili wote ambao mmefika hapa leo tulikuja hapa kotini, lakini kama mlivyosikia magistrate amesema, mawakili wamesema hakuna shilingi hata moja ambayo imepotezwa katika ya pili. Tumesemekana ya kwamba vile nyinyi mnajua governor hakuna mahali anaingilia kwa kazi ya pesa ya county. yes Ya siasa na kuwa kiongozi wa county, lakini kama president yeye hakuna mahali anaingilia mambo ya pesa. yes Ni kushtakiwa kwa sababu wa kushinda kusimamia wafanyikazi wa serikali, kitu ambacho si hatia katika sheria yetu. yes Tutapambana kuonyesha Wakenya ya kwamba sisi hatuna hatia. Na jambo la mwisho ile ya kugawanya pesa ya nchi inaitwa revenue sharing. yes Sisi katika kaunti hii inasemekana tupoteze 2 billion shillings. hatuwezi Hakuna 2 billion tukipoteza watu yetu 1500 watapoteza kazi. yes Sisi tutaweza kunyamaza? hapana tumekataa kabisa asante thank you